joni kaka wonɗen ko al ibtila i jarre bagongol yimɓe ɓen ko Allah tagata ko yimɓe ɓen o addi ɓe ka aduna ɗo o jarriboɓe o adda piiji essayugol ɓe testugol. wa dalla ala dhalika aidan qawluhu ta'ala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. suratul araf. Allah dali mi jarribora yimɓe ɓe moƴƴereji e boneji fi on ɗum fiyo ɓe yiltito. wa balawnahum min jarriboraɓe bil hasanati moƴƴuɗi was sayyiati e bonɗi la'allahum bela jo kamɓe yarji'una ɓe yiltitoto. ko ɗum woni ɗum ko woni ɗum yani birraha'i o adda newende wa shidda o addoya kadi sattede wal musiba o adda masibo wal ni'ma o adda kadi nema wal marad o adda nawnare wa siha o adda kadi cellal wa da'af o adda lo'ere wal quwa o adda kadi doole wal faqru o adda basal wal jidda o adda kadi ngal fof aduna piiji ɗin fof ko ɗiɗi ko hunde nden e liddu mayre on piiwum be e opposite makko o addata newende tun ɗum a yiyata ɗum hay annabaɓe nano mo waɗirani ɓe o addu newende wonde wadda wonde sattede o addata kadi masibo tun so o addi masibo o addoyay kadi nema o addata nawnare tun kadi o adday nawnare o adda cellal o addata lu'ugol tun kadi o adday lu'ugol o adday kadi doole o addata basal tun kadi o adday basal o adda ngal piiji ɗin fof ko ɗiɗi ko kanko tun Allah woni goto kono ko lutti kon fof ko ɗiɗi. suratu muhammad o daali kadi wala nabluwannakum mi wondi mi jarriboto hatta na'lamal mujahidin ha men anda tinniɓe ɓen minkum me moɗon wassabirina e muññotoɓe ɓen wa nabluwa men jarribo akhbarakum habaruji mon. wa yu'akkidu hadhihi laqiqa aidan ayatun wa ahadisun kasira tadullu ala anna allaha ta'ala zayyana dunya linnas. no tentini ɗin ɗo kadi ayeje buy e hadisji buy holluɗi wondema Allah subhanahu wa ta'ala on o cuɗi o aduna fi yimɓe ɓen o labinani mo yimɓe ɓen wa ja'alaha hulwatun khadira o waɗi aduna weluɗo hecciɗuɗo gharraratun khadi'a o waɗi kadi aduna janfotoɗo aduna janfoto muzayyanatun bizinatin za'ila o labiniri aduna o cuɗiri aduna cuɗari iwayndi joni wawa siya hande waɗani ko ɗum o labiniri aduna on ko cuɗari kono ndi iway wawa siya hande ndi waɗani fitnatan linnasi ɗum ɗo fof ko jarribagol yimɓe ɓen liyanzura kayfa ya'malun fiyo ndaru honno ɓe gerdata waliyatabayyana e fiyo ɓangu man yatawallahu wa yatawalla rusulahu ko homɓe jatotomo kanko Allah ɓe jato nelaɓe makko ɓen kadi mimman yatawalla shaytan wa hizbahu e ko homɓe kadi jatoto sheytane ɓe jato fedde sheytane nde wa man yarju llaha wa dar al akhira mimman tarabba'ati dunya ala qalbi o dara kadi ko homɓe jorti suɓi lahara on aljanna on ka laara ko homɓe suɓoto aduna on e cuɗari aduna ndi. qala allahu taala Allah daali suratul kahfi inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. inna no mene ja'alna men waɗi ma alal ardi konko woni e hoore leydi ndi zinatan laha cuɗari fi leydi ndi linabluwahum fiyo men jarribo yimɓe ɓen ayyuhum ko moye maɓɓe ahsanu amalan ɓuri labede golle. wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inna dunya hulwatun khadiratun o inni aduna no weli aduna no hecciɗi wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanazirun kayfa ta'malun. Allah inni o ƴetta yimɓe ɓen wadda ka aduna o lontina ɓe yo ɓe wonu ka aduna ɓe représenta mo fiyo ndaru honno ɓe gerdata o inni fattaku duniya kono hule aduna reno ɗon e aduna wattaku nisaa hule kadi rewɓe ɓen reno ɗon e rewɓe ɓen. joni noon ko jarrabu e hombo
hikki e ɗum ɗo ibtila'ul khalqi ba'duhum bi ba'd koko jarribori kon tagu ngun yoga maɓɓe yoga o ƴetta woɓɓe o eseyira woɓɓe. inna min a'zami suwaril ibtila'i no jeeya e ko ɓuri mawnude e mbaadiji jarribagol yimɓe ɓen wa aktharuha takarruran wa mulabasatan lil insan e jarrabuye ɓurɗo on haddodirde e neɗɗo on ibtila'ul khalqi ba'duhum bi ba'd koko Allah jarribori kon yimɓe ɓen woɓɓe goo o jarribora ɓe woɓɓe. kama qala rabbuna azza wa jalla wano Allah daaliri noon wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. suratul furqan Allah daali wa ja'alna men waɗi ba'dakum yoga mo li ba'din wonande yoga fitnatan jarrabuye atasbiruna ndarugol eske o muññato o ƴetta woɓɓe o waɗa sengo dow woɓɓe ndarugol si ɓe wonirɓe ley muññato. wa kana rabbuka joni ma sifori basira ko sutiɗo golle jiraɓe makko ɓe. ɗum ɗo ko suratul furqan. suratul an'am o daali kadi on ɗum wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'di wa kadhalika ko wanoni fatanna min jarribori ba'dahum yoga maɓɓe bi ba'di yoga. ɗum ko suratul an'am. e suratul anfal o daali kadi on ɗum wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim. yani wa alamu ande onon yimɓe ɓen annama amwalukum wondema jawle mon ɗen wa auladukum ɓe ɓiɓɓe mon ɓen fitnatun ko jarrabuye wa anna allaha no Allah indahu no ka makko ajrun joddi azimum mawnudi. ɗum ko suratul anfal. suratu muhammad o daali kadi on ɗum walaw yasha'u llahu lam tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah daali simo faalano o nelatano yo haɗido e heferɓe ɓen kanko tigi o walla no hoore makko hella heferɓe ɓen kono ko honɗum o innani yo onon tigi on piirido e heferɓe ɓen ha diina kanñiɓa ko jarriborgol yoga e mon yoga ndarugol honɓe jaɓata e honɓe sawto. fa bayyana rabbuna tabaraka wa ta'ala annahu imtahana al ibad ba'duhum bi ba'd. e ɗe ayeje ɗo fof Allah ɓanginani en wondema o ƴetti yimɓe ɓen ka aduna ɗo woɓɓe goo o jarribori ɓe woɓɓe. wa ja'ala ba'dahum li ba'din fitna o waɗi woɓɓe fi woɓɓe goo fitna. honɗum woni ɗum famtahana al walidu bi waladihi o jarribori babajo on ɓiɗɗo makko o wal waladu bi walidihi o yilti o jarribori ɓiɗɗo on kadi babajo on. c'est à dire ndarugol si babajo on ne'iray ɓiɗɗo on no duyramo non ne'irde o ndara kadi si tawi ɓiɗɗo on ɗoftoto ben mum no duyra noon ɗoftorde ben makko. wa zawju bi zawjatihi o jarribori modibbo on ɓeygu makko wa zawjatu bi zawjiha o jarribori kadi ɓeygu on modi makko wal garibu bi garibihi o jarribori siɗɗo on musiɗɗo makko on wal jaru bi jarihi o jarribori kawtal on kawtal makko on wa sahibi bi sahibihi o jarribori wondiɗɗo on wondiɗɗo makko on wa ra'i bi ra'iyatihi o jarribori aynuɗo on ngaynatiri ko ayninako on ɗum woni lanɗo on o e aynina ɓe o ayninaɓe wal ra'iyatu o jarribori ayninaɓe ɓen bi ra'iha aynuɗo ɓe on wal ulama o jarribori karamoko ɓen bil juhali majjuɓe ɓen wal juhal o jarribori majjuɓe ɓen kadi bil ulama e karamokoɓe ɓen wal mursalina o jarribori nelaɓe ɓen bil mursali ilayhim ɓen nelaɓe e muɗum wal mursalu ilayhim o jarribori kadi nolaɓe ɓen e mum bil mursalina nelaɓe ɓen mo kala o jarribori oya. wal amirina bil ma'rufi o jarribori yamirayɓe ɓen ko moƴƴi biman ya'murunahum ɓen ɓe woni yamirde wal ma'murina o jarribori yamiraɓe ɓen kadi bihim yamirɓe ɓe ɓen wamtahana al khaniyu bil faqiri o jarribori galo on baaso on wal faqiru bil khani o yilti o jarribori kadi baaso on galo on wassahiru bil kabiri o jarribori toso kunkum jano on wal kabiru bis sahiri o jarribori jano on toso kunkum wal gawiyu bil da'ifi o jarribori marɗo doole on fi lowɗo on mo mara doole on wal da'ifu bil gawi o jarribori kadi lowɗo on marɗo doole on wal mu'afa bil mubtala o jarribori selluɗo on nawnuɗo on ko non wa hakaza ko wanoni fa kullu sinfin
kala none minal bashari immorde e ɓandinkeɓe ɓe mubtalan himo jarribora bi man yuqabiluhu on mo o fewtoliri e muɗum. Mo kala no jarribora o mo o fewtodiri e mum ko on ɗum woni ɗon ɗum ko hali yaqumu Allah ndaray woni est ce que oɗa daranto bi huquqihi hakkeji oɗa ɗin, est ce que babajo on junnitay ɓiɗɗo on hakkeji makko ɗin, est ce que ɓiɗɗo on kadi junnitay baba on haqqeji mum ɗin, est ce que moodi on junnitay ɓeygu haqqeji mum ɗin, est ce que ɓeygu junnitay moodi kadi haqqeji mum ɗin, est ce que musidɗo on junnitay siɗɗo makko on hakkeji makko ɗin, est ce que kawtal on junnitay kawtal mum ngal haqqeji mum ɗin, est ce que laamiɗo on junnitay ɓe o laamiɓen haqqeji maɓɓe ɗin, est ce que kadi laamaɓe ɓen junnitay lamɗo on haqqeji makko ɗin, est ce que karamokoɓe ɓen junnitay ɓe ɓe anda hunde majjuɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin, est ce que ɓe majjuɓe kadi junnitay karamokoɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin, est ce que nulaɓe ɓen waɗay ko ɓe duwa wadde kon hella ɓeɓe ɓe nula e mum, est ce que kadi nelaɓe ɓen e muɗum yirtitoto waɗa ko duwa kon wadde hella ɓe nelaɓe maɓɓe. Ko non nonno mo kala no jarribora o wa yuhsinu mu'amalatahu o ndara est ce que oɗo moƴƴinay huwodiral makko ngal kanko e oɗa, wa yansahu lahu est ce que o laabanaymo, wa yakufful adha anhu ken est ce que o dandaymo lorra, wa yattaqillaha taala fi est ce que o hula e Allah e hella oɗo. Mo kala no jarribora o mo o ɓaɗodiri e mum. Ko ɗum woni wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, mi waɗi yoga e mon fi yoga jarrabuye amum fi jami'il khalqi. Ɗum ɗo ko général no huɓiti tagore nden fof yimɓe ɓen fof mo kala no jarribora goɗɗo go. O ndaara woni est ce que baba waɗanay ɓiɗɗon ko duwa wadde kon, est ce que ɓiɗɗon kadi si janɗi o waɗanay ben makko ko duwa wadde kon, est ce que ko non non mo kala no jarribora way. Yani ko nelaɓe ɓen e ɓeɓe ɓe nela e muɗum o jarriborayɓe woni hon ɗum da'awatuhum ilal haqqi, est ce que ɓe noddayɓe e gonga o, wan nusilahum est ce que ɓe laaɓanayɓe, wal hirsa ala hidayatim elle est ce que ɓe rereɗay fi fewnugol ɓeɓe ɓe nela e mum, wa sabru ala azahum est ce que ɓe muññoto e dow kala lorra ko iwri e ɓe yimɓe nde ɓe yottinana ɓe nelal ngal, wa tahammulil mashaqi fi tablighihim wa risalati rabbihim est ce que si ɓe yottinande yimɓe ɓen nelal ko Allah niri ɓe kon kala probléme e sattede ko ɓeɓe mum est ce que ɓe muññoto kamɓe nelaɓe ɓe. Joni noon o yilto kadi o jarriba nelaɓe ɓen e muɗum ɓeɓe nelal ngal wona yottinede e mum. O inni ɗon kadi wamtahanal mursalu ilayhim, o jarribori ɓe nelaɓe e muɗum bir rusuli nelaɓe ɓe honɗum hal yuti'unahum est ce que ɓe ɗoftoto nelaɓe maɓɓe ɓen, wa yusaddiqunahum est ce que ɓe gonginayɓe, aw yu'anidunahum wa yukadibunahum ka ɓe fennayɓe ɓe aadoɓe ɓe dartoɓe, wa hal yansurunahum est ce que ɓe wallay nelaɓe ɓen, aw yahzulunahum wa yugatuna ka ɓe tertorayɓe ni ɓe haɓaɓe. Mo kala no jarribora hoya. Wa mislu zalika koni misal on kadi fi imtihani ulama'i bil juhal ka o jarribori ɗon janguɓe ɓen ɓe janga, kon ɗum o habbori janguɓe ɓen hella ɓe jangaɓe, wa hal yansahuna lahum est ce que janguɓe ɓe laaɓanay ɓe janga hawajoɓe, wa yuallimunahum est ce que ɓe jannayɓe, wa yarfa'una bihim est ce que ɓe waɗay ɓe doyi ɓe yurminaɓe, wa yasbiruna ala nusim wa ta'limim est ce que ɓe muññoto nde ɓe jannaɓe nde ɓe waajoɓe est ce que ɓe muññoto, wa yuhilluna mushkilatihim est ce que ɓe solutionanayɓe probléme ji maɓɓe ɗin kamɓe ɓe janguɓe ɓen fi ɓe jangaɓe, wa yudafiuna an masalim est ce que ɓe defandayɓe jangaɓe, am yatakhallawna an wajibihim tijahum ka ɓe tertorayniɓe jangaɓe. Ko ɗum woni ndarude janguɓe ɓen. Joni noon ɓeɓe janga kadi on ɗum o woni ndarude ɓe hella janguɓe ɓen. Wamtahanal juhalu bil ulama'i, o darndori majjuɓe ɓen fi janguɓe ɓen kadi kon ɗum o habbori ɓeɓe janga hella janguɓe ɓen, ayuti'unahum est ce que ɓe ɗoftotoɓe, wa yahtaduna bihim est ce que ɓe jaɓay fewirgol peewal ɓeyangal, wa ya'rifuna qadrahum est ce que ɓe anday valeur anduɓe ɓen,
ɓe reconnaissana ɓe valeur maɓɓe on, wa yuwaqirunahum ɓe mawnina fi maɓɓe, wa yata'awanuna mahum alal birri wa taqwa ɓe wallodira e maɓɓe dow kulol Allah e moƴƴere. Am yahmitunahum huɓugam ka ɓe jaɓitana ɓe haqqiji maɓɓe ɗin, wa yusi'una fi muamalatin ɓe holla ɓe huwodiral bongal, wa yaquduna an nusratihim ɓe inna ɓe sali ɓe wallitotako karamokoɓe ɓen. Koni imo ndarude ma an gando on hella mo janga on ko honno jogitorta ɗum, mo darde ma an mo janga on kadi hella janguɗo on honno jogitortoɗa. Wamtahanal walidu bi waladi, joni noon babajo on ko honɗum o woni on mo ndarude, honɗum o habborimo hella ɓiɗɗo makko on. Mada qiyamihi bi mas'uliyati idadi wa tarbiyati, o ndaray woni ko ha honto babajo on daroto fi préparugol o ɓiɗɗo makko e fi ne'ugol o ɓiɗɗo makko e fi ƴettugol responsabilité ji ɗi o duwanin hella o ɓiɗɗo makko. Ko ɗum on mba darde an babajo. Wa husni ri'ayatihi e moƴƴingol aynitugol ɓiɗɗo makko on, wa hirsihi ala islahi wa hidayatihi e reereɗugol makko kanko babajo on e dow fewnugol ɓiɗɗo makko on. Wa darbul qudwatu saliha lahu bi akhlaqihi wa husni muamalatihi, e an babajo on imo habborima ya jogo jikkuji labaɗi fiyo ɓiɗɗo ma on ndaare o ñembine, o épousa caractère ji ma ɗin, o ƴetta jikkuji ma ɗin, par ce que rôle modèle ɓiɗɗo ko ben makko. Donc o ndaara woni si a jogoto jikkuji labaɗi fiyo ɓiɗɗo ma on ñembine ɗin. Ɓiɗɗo on kadi honɗum o habborimo hella ben makko. Wamtahana alwaladu bi walidihi wa mada birrihi bihi, imo ndaarude ɓiɗɗo on ko ha honto ɓiɗɗo on ɗigganta ben mum, wa ikramihi lahu ha honto ɓiɗɗo on teddinta ben mum, wattawadu mahu ha honto ɓiɗɗo on jippitanto ben mum, wa hafdir janahi lahu o wona yankinaniɗo ben makko, wa khidmatihi o kurkano ben makko, wa ta'atihi bil ma'rufi o ɗofto ben makko si on yamirimo ko moƴƴi, wa mugabalatun azimatu fadlihi bi jamili silatihi wa shukrihi, o jaɓɓora kanko ɓiɗɗo on, o jaɓɓora nde moƴƴere mawnude iwrude e ben makko yettugol mo jarnam. Wa mujazatihi ala isani bil isan ilayhi bi kulli qawlin latifin wa fi'lin sharifin, kala moƴƴere iwrude hella ben makko, woni ko konngol woni ko kuugal yaari e makko kanko ɓiɗɗo on, o yoɓitiramo kanko kadi moodi ko moƴƴi. Ko ɗum habbori ɓiɗɗo on kadi musiɗɗo on kadi e siɗɗo makko on. Wa kadhalika alhal fi imtihani alqarib bi qaribi, ko ni kadi hakkunde musidɓe ɓen ɗiɗo, mo kala e mon himo darde ko ha honto oya laaɓanta oya wallitomo mawni non. Wal jar bi jari, kawtal ngal kadi ko noon mo darude ma ko honno traitirta kawtal ma ngal, mo darude kawtal ma ngal kadi on kadi honno traitirta. Wa sahibi bi sahibi, si ko ange mo wonduɗa kadi mo darude kala e mo ko honno wa'ani oya. Wa zawju bi zawjihi, mo darude ko honno moodi wa'ani ɓeyngu e ko honno ɓeyngu kadi wa'ani moodi. Wa zawjatu bi zawja wa khayrihim min sa'iril khalqi, e ko wona ɓeɗo dendangal tagore nden kala mo hikkindirma e mon himo darude o mo darude on ɗiɗo kala, mo kala ko fitna fiyoya, mo kala ko test o nara sa pasay e test o ma sa feelay. Wa mislu zalika anna alfaqir yaqulu, ko ni kadi baso on o ndaray woni si tawi baso on wi'ay lima lam akun mislul khani, mais Allah ko hanno min kadi mi wawa galo on, hanno min kadi mi heɓa jawdi, ko ɗum tigi woni ndarude. Lowɗo on kadi o ndaray moni si on innay hal kuntu mislul gawi, mais Allah ko hanno min kadi mi wona jon doole. Wa yaqulul mubtala, marɗo on nawnare, marɗo masibo on kadi o ndaray on si on innay ala kuntu mislul ma, mais Allah hanno waɗa lawa o mo nawnaɗa mara probléme. Wa yaqulul ama, bunɗo on kadi o ndaray si on innay laytani kuntu basiran, e Allah hanno min kadi mi wona wi'owo. Ko ɗum o inni atasbirun, ay o inni mi jarribori yoga e mon yoga atasbirun, wa ja'alna men waɗi ba'dakum yoga mon li ba'di wonande yoga fitnatan jarrabe atasbiruna, ndarugol si on muññato, c'est tout. Wa hakaza, ko wanoni kullu mubtala bi afatin aw naqsin, kala mo Allah jarribori ella ka ɓandu mum, ma hara hiɗa ɗuyti e partiwu ngo,
mumtahanum biman yuqabiluhu min ahli ni'ma wal afiya. Himo jarriborma on wonɗo takko ma mo mara hunde ko ɗuyti e mum hara on ɗon no timmitis nemaji ɗi fof imo mari o testirde woni on. Allah yasudu fi wata hollu on hasidi ta hasola wa yastaksir ni'matal fi wata hawa no mo nema ko Allah waɗanimo kon. wala ya'khudhu min shay'an illa biridahu wa tibati min nafsi. hara kadi a ƴettali hunde e jungo makko sina hara onno hara no laaɓan ma himo weltanima. ko ɗum woni ɗum wa an yarda bima qasama Allahu lahu. komo kala yo yarloro weltora ko Allah yeɗimo kon. joni noon ammo nawna on selluɗo ken mari piiji ɗin fuu kon ɗum o habborma hella kadi ɓen nawnuɓe ɓilliɓe. wa sahibul afiya joma afiya on kadi mubtala bi on himo jarribora marɗo on nawnare wano galo on jarribora non baso honɗum ɓe habborma mo ndaara woni Allah yaskhara minhu wa yahtagira. ara on tigi jalali mo ɓuri on fi an a nawna hiɗa timmitis a jukka wona ya jalu jukkuɗo on wa yahtagiru yawɗamo. wa an yarhamahu way wasi koyo mo jukka on yurmin jukkuɗo on moƴƴo e makko. wa an yashkura rabbahu o jarna joomi makko kadi kanko mo jukka on mo nawna on koyo yettu Allah ala ni'mati salama wal afiya. o nema hisugol wonugol e jam e khayran e afiyata. ara sa yibo mara koyngal an hiɗa mari koyɗe koya yettu Allah e pi hara a jalali o mo oɗama. an hiɗa yiwde a yii bunɗo koya yettu Allah fi konko tawi an hiɗa yi'a. an hiɗa selli a yi nawnuɗo koya yettu Allah fi konko tawi an ɗa selli mais yurmina nawnuɗo on. ma an yi o won yurmina mo yi'ata on. an marɗo koye ɗon yurmina mo ala koye ɗon ko non. wa fuqara'ul mu'minin wa du'afa'uhum min atba'i rusuli kanu fitnatan li sadatil qawm wa kubara'ihim. miskinɓe wonunoɓe ɓen takko nulaɓe ɓen ko ɓen ɗon Allah jarribori ɓe mawnintiniɓe ɓe salinoɓe diina kam. fiyon nun ɓenni law kana khayran ma sabaquna ilayhi. suratul A'raf. ɓenni sikka diina hara ko gonga num ɓe miskinɓe alatano ko men ɗum ɗon kadi ko jarrabuye. ɓe yilti kadi ɓe inni e suratu nu a suratu shu'ara anu'minu laka wattaba'aka al arzalun. mais a faalayo men gomɗine e hoore ko ɓurɓe jasude ɓen jokkuma. ɓe wowlino ka suratul Ahqaf ɓenni law kana khayran. si o diina l'islamu ko gonga mum ma sabaquna ilayhi. ɓe miskinɓe aɗatano ko men e natugolle ɗum. ɓe mantike ɓe downitike ɓe famini ɓe ɓuri miskinɓe ɓen. ɓe inni ton kadi anu'minu laka men est ce que men gomɗinte annuhu wattabaka e hoore ko jokkuma al arzaluna ko ɓurɓe jasude ɓen. walizalika qala rabbuna tabaraka taala. ko ɗum waɗi Allah daali ɗon noon ka suratul an'am. Allah daali wa kazalika ko wanoni fatanna men jarribori ba'dahum yoga maɓɓe bi ba'di yoga liyaqulu fiyo alduɓe ɓe wi'u a haulahi e ko ɓe miskinɓe ɗo mannallahu alayhim Allah moƴƴi e muɗum min baynana hakkunde men. ɓay ɓe andi ɓe nani on ndema awa wongol julɗo ko nema ɓe yi'a noon ɓe julɓe ɗa hara ɓe mara fuyi kamɓe ɗon ɓe mari piiji ɗin fof ɓenni men ko ɓe Allah moƴƴi e mum. hay ko ɓe ñaama ɓe ala hay ko ɓe ɓornoɓe ala ko ɗoni moƴƴagol. Allah inni ko ɗum tigi mi waɗiri ko fi testugol on. fa kana alwahidu minhum yaskharu min haula'i du'afa. ko ni tawi mawnintiniɓe ɓen ka heferɓe ɓen ɓe jala lowɓe ɓen ka julɓe ɓen. wa yanaf an yuslima fa yakunu huwa wa iyahum ala haddin sawa. ɓen na menen men silmata fi menen e ɓe wota men wonu sur un seul et même pied d'égalité. wota menen e ɓe men fotu. wa rubbama imtana ahaduhum min al islam li anna hadha al faqir aslama qablahu. woɓɓe no toon tode si miskino goo adike ɓe silmude ɓen na noon o kamɓe ala ɓe ala silmude hande kadi. ɓennan o adolan silmugol ɓenna ɓe wakkilaki hande kadi tellement ko ɓe mawdintini iɓe considéri ɓe ɓuri ɓeeɗa. ko ɗum waɗi Allah noon ɓangini hakkunde maɓɓe kamɓe ɗin groupe ji ɗon ɗiɗi.
وقد بين الله تبارك وتعالى في حال الفريقين في الدنيا وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة. وولي هنو بيوني ريك أدونا هنو بيوني رويتك الآخر. الله دالي إنه نكوني فيه كان لاتك فريق فدقوا من عبادي إمور بجيا بأموت ببهم يقولون بأنه ويأنه ربنا جونا من آمنا من قمدني فاغفر لنا يافن من ورحمنا يرمنا من وانت كون خير الراحمين وني أردو مؤيو دي يومتين ببهم لو ببهم كجل ببهم بولي نندو الله إنه فاتخذتموهم أنو نيفر ببهم جلتي دوم بيولو بدون دو سخريا جالو دوم بي حتى أنسوكم ha jalugol ɓe ngol yejjintini on zicri dewal angal wa kuntum laati ɗon minnum immorre maɓɓe tadakuna ɗon jalkitaɓe inni no min jazaytuhum mi yoɓitiriɓe al yawma hande kadarngal ɗo bima sabaru sabu ko ɓe muññino kon annahum no kamɓe humul faizun kamɓe woni malaɓe ɓe ko ɗum ɗo waɗi so woli ka aya feƴiɗo a tasbirun est ce que on muññoto alal haqqi e dow gonga on wattan jawuna gaño ɗon fil ibtilayi e test on e jarrabuye on ko ɗum waɗi o daali e aya go suratu najmi liyajziya allazina asa'u bima amilu wa yajziya allazina ahsanu bil husna o yoɓita bonuɓe ɓen joddi bonki maɓɓe kin o yoɓita moƴƴuɓe ɓen joddi moƴƴere maɓɓe ɓen وفي هذا التنزيل أيضا تهديد شديد للظالم لينكف عن الظلم دون الله نكمبان دي تونيو وون يو أكيد تونيو غول لأن الله تعالى بصير بظلمه باسكو الله نسوتي تونيو ماكو وهو سبحانه لا يحب الظالمين الله نجد تونيو بي ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ومن ينتو نون كدي تونيو mais ñande o nangi mon futata wa fihi tasliyatun wa muwasatun wa tasbirun lil mazlum no e nder o aya ɗo muññintingol weltina toñaɗon muññintiniramo hon ɗum bi anna allaha taala basirun bima yagaw alayhi min azulmi wonde ma allah no suti toñe wonde ɗe yanude e makko ko allah yetimo noon ka ɓura oni miɗo reeni وهو سبحانه نسير المظلومين ألا ننكو والله وتوني تيبين وجائل الآقبة للمتقين بطر مؤجرين كديكو فيه ولا يبمبين رأي اندراري دو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.